Namar ka jingbam patiaw ka sarkar hakabe day baga jingdawa ka khun nyotrap National Awakening Movement ka knam ban pendu no eka personal interview ha ka jingthap kam hakikar dan BC but D but kabalan ne mental la sistem tamaye ka khun nyotrap National Awakening Movement ha ka khan re tri unai lar arja arpusaw kalapen bana ban penlong da ka jingaki syong kelan mongor ka basisngi ha ka khat khandai tri unai lar arja arpusaw Habakran sikilat patay kubor uba Thomas Basa working president ulaang bagajing temu ban penduk no eka personal interview kadai ban penduk eka jing thungkam sop-sop kabala penduk lat yak iwai pat ki badan hak ban yok kam nalor kata ulaang babun sin ka jing kran hayang dor bar thau an halor kene ka mat ka kut tang hasun dak bakdo bagajing thungkam sop-sop bun sin hi kadai ka jing le ki nong mi khmat na ka banta ki vote Government of India but uprightly state for India kerana penduduk yang dari personal interview nado sudah marah khandri but kecing thui jongki ban penduduk personal interview pada hi ban penduduk no yang dari kecing thungkam sop le ban khanglat ban thapkam dalam di bawah but ya kikam sarkar they will verify baik dari dalam written exams khangwa ki pada hok panyo akam kinyo Ilalat ba andi wanru takam syashkon ba kila susnap ya kisiti ba bontli do yang poi syakami jogu chief minister lawan mereka MPA tour ilalat unju ba kani ke MPA tour kala susnap ba bansuput kama kadang goe ka session hapo ka assembly ha ba goe naki MLA o ma nu jo suo ala ya kani ka benta but nilai iru ya menteri rambak sungi berjumpa bah kani ke personal interview kadang ada disadvantage kadang juga advantage but kani ke kam berpeluang ke personal interview kani ke kam ke bayar bah kini kintin jauh menteri rambak but nak lihat jauh ni sim bah kini kintin kilang kalau kajin keren tangbar pendam bukan kembang ada pensyaitan bah hak kajing siang kejongi bar kajing dia coba buat kajing don coba personal interview hak habat happy kam sarkar kadang tang ya kajing do no kiba pun tuli ila kunjian ki bat pun balang bat tebi bat ya kata kajing yo no ka ba menteri rang ba pada bang ni kwa ba menteri rang ba un specify ki kita kajing yo no na kanita personal interview maka junto nom kalong ma kasusap ikai bisa juga jompai ba kasusap ai sapai kai kapor joki officers kila conduct yang personal interview but kong sana kapila ya kene ka corrupt way of employment but ki break itu ikilong hai lohan ki yo maki but ki babun ba kun samla ki ba attend ki interview ki babun pun dili ki sakhi ya kada ya ka jelong juman joki ni ki personal interview tidak kalian jauh ikut kurseng, lara kesokar keselamsian, halal ketika mat, kamut bakaseng ru kacu selamsian. Nah terkadang kalian keseng, hak kendai terik jauh berai bapra, hak ketika singkong kebanuan, ilarai bagimbu daga pelong daga sit-in demonstration hati badan maki, nadu kapor sepogoje, hadu kapor sambil janmi, berkacim temu jauh kalian sit-in demonstration. Kalau itu man penbor itu sorga, man penpau itu sorga, ya kata kacang muji anggu, man penduk no ya kena ke personal interview, man lembab hilap kai kubuat, ni kerpat lu ya hidup pun bala, kiba lesi kibla, siam lani itu ku kita di sini, lembab ke personal interview, ba kimdai mansuhun mansuh pediang baik kat kabalang. Hindi ting iha man mix khaman man pensnyo man pempa ya kata kejundon kam man pendu ya kene personal itu di lembah ka jong pim kani ru kani ka lenti man ya wer ikun samla ka jongi man wer ya wer ya kimi kipa jo ikun samla ka jongi man ya warlang ka kani ka sidit demonstration man pempau sa sarkar ya ka jing angu chok bopun barak makanya kani ka jing tumu kam di man penmentoy tam ya ka seng ka jongi Andai kadai itu kita kecil mentor, jom kikun samlari nangis kemat, kabar pada. Kita dibuang bagi kedua, kita klaim apa itu, kita kata kacung senyo,
kajing yang rodong kajing bendri kadang kajing tunggu berwan rai kata kajing ku suba hakik habatu ni kam sorga kajing kerpan kalian siap kisah barang di bawah bangas nanti kiru kita macam kile di lembah jopi nak kerpan ya kisah barang di bawah banyak warna dan berbau lang ya kawai kesul apa keren sorga kenapa kajing jopi kandai kajing jop om tak kajing ni hari kandai kajing jop kajing bendri urak kawai di nak kalian macam ni community ba kani kesini karena kandai kesini ke ba let's say min la berkursnya yang kata suruh macam sebuah sorga ba arkulai tarik jumpai ba perakan sedang ke session yang dorba ba ni community ba hakani ka yang dorba perwan ta kandang je keren ke seni ba yang beraman ba ngangkuak ba je keren kan long tang hasut tang kan pendak bukan hari kandai bandar je keren ke seni ba yang mereka bentang nganu lawan keren iki wei iki light pun ribut ki emali ki jongi lada makiru is ngajak halo kan dia bentang kan pau mamakiru kita bentaban tap kam tu ya no ri no te daga basure daga tin sukhya ya ki emali ki jongi ru ki bala ba waji ban represent apa ko ye do ba awak bakin rakyat pun kini kimat kicura kibalik si kiberman rakyat cuma tu ya kikon sama hibar kau bagi community ba ketika sini kan dia kebaca bagi community maka sorgar kan coba man perkat seni baik ketika kam nak yang jongi kadang kadang ngimpat yo ya kata kacang temu kacang lu kacang ni ngindang yai keren ni ketika man nak puas tak ada sini bang yo ban penduduk sebenarnya mereka personal itu. Kun samla anta tekam apa jalan, namun dari kam sorga kalau kuni. Kikmi kikpa, suaban tep ya kam, kira hab baniwan longhai suah. Kata ketika masuk siba, hak jaga ba, kikun samla kijongi kin penduduk yang buat ban pengkrek dan mentah exam, dan berpulih minat yang kikon, hendak kimban si. Kihap lekuat long kata kan praktis ke walang mentah bat kajing tungkam lembah kajing sim bisa padang hawa kita musim bisa di lembah kiba salah let's say minumlah manap evidence Henry kiba pun ba mapi kiba kiba yusnya gani news kindan baik manor kiban sakhi gani jengkar ke coba haba pila ya takam teng hakni kam surga But kani kamdei kaba syukran lamir mami ko mangapan mana lada kasorka India nadu ajar khandre ura pendu lada at ulai tili kejela apa orang India kira pendu kai kita kejingian kaba kasorka ngaya ka ya tuhu ba kamla pendu te kani kamdei kaba syuang mangi henry lada praktis diweki stil kibadal sisa ta jangan lupa banra ka tutu kamu transparan but apa kuni ke sorga kepada indah mentah baik ba khasnap ya kata kamat balau la mentai mentoy na mentah baik baik habatin pej bahagi kishap plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya